Itu abah sih ngobrol. Nan Saurna teh terere tos teu bogoh deui ka Mang Ade. iraha sop mana Terere geus teu bogoh deui ka Mang Ade. nya Kumaha putus cenah. Aduh laas mah. hati kai ieu hati Nyeri hate gitu. Jadi hate kumaha Putus cenah saurna. lebih nyebat madeng putus cenah. kurang aja Nyeri hate itu kepel kuda Kacau. curhatkeun atuh curhatkeun. cinta Karena mungkin awalnya itu jeung abah. nah tahu saya ke kamu dalam hatiku ya mah loba ngomong we panghirap kene we mau cager Jatuh kieu madeng papatahan tuh tere teu balik gitu. Entong sok ngeurikeun hate lalaki gitu. Cekannya tak bener udah Abah Sri Aiki unggul di dia pokoknya mah. sadarna Moal Sri rek tahan tawa. Tah mun anu Sri kayak ngagitar ngalagu di gitaran gua Aiki. Deal. Sok. Siap hiji. Papagan tere. Hiji. Udah Aiki Abah Sri jeung Ugum Moal Sri. kepet Ujung ge sami di ditu. Mun Sri dia lagu dia. Anger. maju siap kidaku Setuju cenah. Prung. Papagan tere. Tadi capek, ngobrol saja. Kita udah lah. Calange itu calenge. Sok atuh apa teh? Terere. Tadi cok. Sok madang papatah. Tadi masalah naon, baik ya. Ulang ketepas, sadayana masana kubememelan sedang diokus ai masana dama koprop mau hidup kene kalau iki ukus sadayana kudu eta mah pasti Asia naona kepe pelontong anjing bener tah bener tuh setuju dah tadi terus bagus eta mah kuduna emang saha bener omong kesat eta mah zaman goblok salah apa ke percaya ngomong ke kamu saya sia si eta mah meleng kodoknya kai Amin. dan amin tahlil we geus maodal kitu teh ira adeng kumaha kabegeuna nya kauda tah eta mah terlalu ngomongan kawaga awang saha nak Allahu Akbar berlihat tapi pengomongan ya waing dago itu masalah Pejon mau masalah mau benang kong anjing nih gitu asal memikir goblok Seri tahu Jun. Ide. Nyanyi so. Nyanyi bener ya. Siap. Patua. Mana joget siap? Siap joget. Ora basi. Wan, Joget, joget gitu ya. patua. Katanya baru sembuh, katanya sakit, dan pegel itu sedikit sarap.
Hati-hati patua, istirahatlah. Aduh berat. Anjing. Siada gol. Sudahlah, kami mampu untuk bekerja. Oh ya, patua, sudahlah. Kita saya nanti masalahnya saya Patua. Bayinya. Udah. Iki habis joget. Ajan. Siapa jadi ande? Iya. Kamu yang sudah tua. Kayaknya. Udah, dijuk udah. Siap. Syagi. Siap. Yang sudah tua, apa kabarmu? Katanya baru sembuh, katanya sakit, encok dan bergelinung, sedikit saraf. Bagus. Itu tadi. Istirahatlah di rumah aja. Kami untuk bekerja. Oh ya, patua, sudahlah. Atur nuhun. Ini terang-terang nu kaduana. Kedua. Di ujungnya di Abi tacan. Abi tacan. Permana mah tukang ngieuna. Tukang godana mah. godana madeng mah. Oh, siap. Jadi cenah sareuri ieu. Cenah jadi nyanyi. Siap juga, siap. Kieu. Terere deui. Tah. Carekan tererena. Duh. Madeng waktu tuh sobat-sobat madeng terangin. Jadi ya teh Mang Adeng bade Challenge. Iya, Nantang. challenge. Baikakeun challenge ieu teh. Nya. Terusna Nya. tahan tawa pengen Mang Adeng. Nya. Mang Adeng enak bae nyisran teh. Ya. Anu seuri tidak nyanyinya. Kepet babe. Tanggalan udah siksa kai. Tokyo. Ya salahnya. Gentong teh mana? Bener. Gentong teh here. Mempeng teh si bos besi carekan bos besi. Tah. Oh. Siap. Ber. Carekan bos besi. Ieunya Ki. Siap Ki. Mau bisa. Coba. Hitung kemarin itu. 1 3 4 1 3 4 6 Prung. Let's go. Carekan bos besi. Kieu bos. Ampun Pak. Bos, ayeuna masalah bos. Tong kitu. Masalah nan ayeuna masalah kitu kan. Jadi eta mah masalahna si apa tuh? Wah, gol. Era setelah berpuasa. Nah, ngerti. Bisa kumaha teka jadi gitar. Nyanyi holihut. Tangan ada lono. Apa juta siang ngono. Apa ke kamu? Terere. Tuh terere nelpon lagi kan. Terere sayang. Sayang. Terere gitu. Udah. Ai soal itu dulu. Pasti dabang. Apa? Dia amak-amakan dah apa? Pasti apa, Bos? Segala bieu. Pasti. Naon ke laut dan Kadi tuh, kadi. enak enak kayak cermin kan nyanyi. Oh, siap. Ampun lah. Ai ketawan ya. Itu. Rasa. Mau dong ini. Ampura. Tak kuat, ayeuna kadinya. Sok bos. Lah. Pikir jalan. Mau gula. Sudah bu. Becek gitu. Macet. Becek. Naon dah.
Ulah kita baru. Bisa naon? Baru bal bos baru. Oh, apa? Abi tawa nepi ka indah mah. Apa tongol. Sama jadi tawa ieu mah. Tahu. Apa tahu? Ada baru bar bos gitu. Ah, Wah, anak kadinya cara aku lah. Becek di jalan becek. Becek gitu leur. Leur bisi kubet. Ucai. Dia irung di tiuk, siapa inget ah? Ulah kitu ampula punten ampula. Heureuy gitu. Tong heuleuy. Geus we. Becek Becek gitu. itu. Becek tuh udah. Ulah hujan tadi. Ah, mau Sieun. Tadi itu kelempang. Mana? Antosan. Pada mana? Ngesan. Madeng nah nya. Ieu aneh da madeng teh boga naon-naon. Masih kok. Nya. Teu boga ilmu, teu boga isim, teu boga Nya. masuk madeng teh. Udah yang kopi. Tapi teu bisa serius jelema hareupeun madeng mana. Bola udah. Udah lah teh. Aing goda udah ih. Udah mah tahan tadi terus beureum ieu. Udah saya gitu. Nah itu ieu mah. Udah naon. Aing. Nah, makanya nunggu bujung madeng. Udah nya kitu madeng lain tukang heureuy. Nya. Tah. Jun, nya ugurnya. Kan Nya. Jun mah teu apaleun da budak keneh. Terus ada masalah naon Gua kau. lagi betah heureuy nya apun. Kan hareupeun madeng teh bisa serius. Seperti itu. Pemerintah namanya mah. Iya. Bos, sopanna teh tadi jauh pareuman. Si ampura bos aing teh sampai Eueuh. Bese. Oh, nya ada. Bese. Ampura. Yakin. Aya. Ciu. Sumpah. Tadi lain kitu, tadi lain itu tararamu sadayana oge. Tadi mah. Jadi ampura. Ontrok tuh. Jadi ampura. Jauh-jauh di ontrok. Enggak, ampura. Ampura. Singkat bos. Gitu. Apa yang benar? Itu udah lanjut video. Heran di sini. Ampura. Kali capek. Ketenggin mah hati udah. Lain gitu tadi. Kering datang aing mah jadi HP. Ih, ilah dia. Dek itu bilang irung ge gaya ceulik we. Ampura saya. Itu tinggal milih, wadah milih. Tinggal ceulik itu bilang irung. Pemilu modal. Diu nih. Milih Sia jadi tong mau gojot ki. Hai, udah ngapain ki? Gebek tadi nyarios naon tadi. Kenal jelas Apa hampura? Tidak Hilang dia. Hilang. Datang ke dia. Musim deui Berhasil weh. tong seuri tadi nyarios naon. Oke. Si goblok ya tadi tanya naon tadi. Headset. Apa headset telepon? Headset. Mana bos? Headset. Ayo minta maaf boy, ngampura aing gebok bos saya. Oh, sok. Bede. Usuran. Naon? Tah, Taya asli kita. ah. Ada teu kajawab soalnya itu keur live dina TikTok. Sia, omongan naon teh? Ada. Bos, betulnya. Nah, itu nya. Begitu. Aing teh mana urang Si aing aya pangabutuh ka dewek gini kan. ayo apa ayo udah nunggu sah. Saha tuh? Ngomong. Manian. Bet. Wanian. Naon? Kamu aja masalah. Ka dieu we, ka dieu teh. Dek naon kadinya oge? Eh,
Tamaan tuh ampura we sayangku. Carekan, Cel, carekan. Be. Pernah ngontrol gitu. Aing lengok-lok be. Lengok-lok ngontrol. Pohodeng inget dah. Naon tadi ngomong ke naon, tadi mematahan naon. Lah tuh si bahasa kita. Maksudna naon? Oh, aji goblok. Lima gurung. Mematahan. Ampura tong pes aing kudu ge. Amun aing putus mah putus, we teu kudu. Baik lai putus le. Entong kitu. Hah? Jangan kene. Apa? Ki apa gelina ki? Headset apa cek? Naon mana? Hah? Modal somen. Tadi dagang hayam payu sabarang kilo. 2 kilo le. Sabar bosel dagang ayam. Coba. Dagang sebarang. Tim opat. Ayam nak. Le. Oh hirup. Lebih tarik sih gitu. Tadi mah ada ngobrol Kau Jun. Nah, rewo saya di sini. Siapa tos? Madang cinta tadi dengan hayam, nya, tehnya, Nya pedas udah bagus. kayak kejadian aneh tuh. Ayah, cenah ayah. Terus bos besi cina mau hayam kata. Hidup bawa ke ayam cenah hiji. ampun. Bener. Biti lah launan teh kieu. Tarikan si kituan teh mana. Ayam di tukang. Sumpah aja kena. Ari dewek mah hayam katungan rek di kumaha hayam teh. Lama tuh. Gitu. Ay matang dah. Weh. Pinter we kena balang mesil. Ayam pae tapi unggul kan gitu. Kemarin teh mah. Siapa gak mau omong goblok? Babagung kan lupa. Apa babagung? Kehet. Muter di Paraman itu. Ay, seselian kayak dalam apa percaya dan enagen. Tuh, itu yakin.